Minista wa maAi Alice Wahome ni ahinyiriirie muingi bata wa kuhanda miti iri njira ya kugacirithia maria maturigicĩirie, oho kugacirithia mbura kuona bururi-ini ugumiirwo ni ng'aragu nene kurumirira wagi wa mbura. No tukunengere muti wage guthie gwika atia kuhanda, no woe no thio hande na wage kurera muti ni undu mwena mwana niguo. Koguo wagia wahanda ni ukurora no urio ni mburi kana wage maAi ni wateithika nwanga twakiongerera miti. Aritie maya ari mwena wa kiranga Kandara kuria vengia ikwite unyitaniri-ini na ruhonge rwa mititu maheanite miti makiria ya 20,000 ya kuhandwo mwena wa Kandara. Wahome akiuga ni ahariirie gukinyiria muingi maAi ma kunywa na ma kulima kwa uingi. Kandara peke yake population watu ni karibu 200,000. Eu tungikihanda mundu miti igana ura raisi araugire ri andu 200,000 ri oguo ni kuga ni miti milioni cigana ekai mathabu niguo 20 million. Nigetha tuongerere ithabu ria rais wetu ambaye amesema ni lazima wa Kenya tupande miti bilioni 5. Nimukunyitania na president tuhande miti. Mwena-ini wake murugamiriri munene wa vengi ya Equity tauni-ini ya Kenol Dominic Muriuki augite vengi ino iri muhari-ini wa mbere gutigirira ni yakinyaniria kioneki gia thirikari gia kuhanda miti bilioni 5 guothe bururi-ini. Vengi ino ya Equity ni twakena muno nundu uria tunyitirĩtwo ni thirikari and also community ino ya Murang'a. Na Murang'a twavata kuhanda almost 3 million seedlings. So far twahandite 300,000. Wakiigua kama huo ngunyera niguo ngururirie na nguthiririe tondu gaka ni kanya kohoro kuma metumi ndigi maguru. Ritwa riakwa ni Sera Waboi wa Mwangi.